Najstariji Dalmatinac. Arheolozi na Dugom otoku pronašli kostur star oko 11.000 godina. Pronađen je najstariji Dalmatinac, no nisu ga pronašli statističari u ovogodišnjem popisu stanovništva, već zadarski arheolozi. Davno je prešao 100, star je čak 11.000 godina, a živio je na Dugom otoku. Tada nije mogao slušati Mišu Kovača, ali kao da je znao koji će to modni detalj Dalmatinci nositi. I najstariji Dalmatinac nosio je lančić oko vrata, ali ukrašen probušenim morskim puževima. Bio je ribar pa se hranio plodovima mora, o čemu svjedoče brojni ostaci kamenica i riba, nađeni u pećini Vlakno, jednom od najvažnijih arheoloških nalazišta gornjeg paleolitika i mezolitika na istočnoj obali Jadrana. Najvažnija je spoznaja da su u to vrijeme obavili jedan jako civilizirani pokop, što je također rijetkost na širim područjima. Pripadnici njegova plemena položili su ga blizu ognjišta. Od čega je bolovao i koliko je imao godina utvrdit će antropološke, C14 i DNA analize. I oni će dati jako puno odgovora na dolazak, možemo reći čak naseljavanje Evropom. Možemo nazvati ga Šime Bodul, a za negdje istraživanja koje se nastave, tako da imamo do dubinu 20 metara gdje smo već i došli. Ako nađemo tamo kostur, onda je to vrijeme kad je ledeno doba i kad je sve zaleđeno i more negdje tamo oko Palagruže, a onda će biti taj drugi kostur vjerojatno u Vlaji. Pravo istraživanje tek počinje. Povratak u vrijeme mezolitika na Mediteranu upotpunit će sliku o životu i kretanju Homo sapiensa na Mediteranu, ali i Europi. I dati odgovor na pitanje jesu li Dalmatinci ovdje među prvima u Europi sidro bacili.